Naze, ting na mai le very to be rada. Rakan gyab zigin na mai. Anin rangai zabam bani MNSU Silver Jubilee. Nagaland ge, Assam ge, Manipur ge bamle zo rakan gyab gin. Hemin nazo zo roi ze. Ting chogu ani session is roi keluda. Tuna ting na go noon session. Hi hange rana di hemin nazo ngong sang de bibi zigin mi sui le be krai be rai le. Ite ti mole sedo bam ge sabcha. Apo opportunity. Na Maigo Silver Jubilee ke bedam ter hang ge beting pe bisu deja agu leaders medi kansu tod le berai le hami na ge program bam samla le bam kamla le uda le to chuna de ge noon session we highlighted there chana da noon session time 12:30 p.m. to 2:30 p.m. moderator ngawi le disong ile changai go opening prayer ani pote zambe ge rang ben le me church elder Presbyterian Church Magulong solo irang le me speech Dr. Newme, bugo topics na importance of skill mastery. Bugo topic na pamarangwango. Clean and Green Home Award. Sige, ter angge apaw sambaw Pame Everspring Park Committee. Apaw ndoloy kin acknowledgement ze MNSU official mudi kang ting dogo leber angay. Changge kyo der angge speech ani angge wangdigo po changge samsay angge Sri D. Robin special guest. Pesangge solo itoy lule diswang closing prayer ay get simi silusu ko ada DN Alev Assistant Pastor Magulong Baptist Church ay jet sunani take care of program dele bisa hay nani highlight to lamui alita bisin brin dike razigine sunani hange let bekiki kido range apaw hege rang bene me church elder Presbyterian Church Magulong bisu sunas stage ko ida anu yang ting pi ipe bumpeu anu wan rapel tingong to da la pa kanal ge committee me igo ma ko lu ko ma program di pe dam te tora pe bam jene committee ndule han na to le je san do da ma ne ta te no na suna go service ke ine kalum ti malezo pa dam pe blu ko ma ko du ine kalum ma ra te da ra sam bam sam no ko ko tum go sro ko na rang ne ning ta te ra bam pu le ning go ta do le je ra da pe ku pa je te lo za ti ngo na go pu je ba ma te le je ra sam bam sam ra ko tum go sro ko ne rang ne na ni ta te ra hang je ne ra da ka klum me ki klum ma ra ina hai na ti te klum ma na re ma ke klum ke hallelujah hallelujah Rahulang ge pinyeti zen ti ba anu ni rapeu nang kan jap o homa ramna hangge peting ibe nang ramna gu lesinam gu Jubilee ngo chang ba bamra peting o pe ni di se bam lo jumna chuna gu ta to te ong ra ba mo pra pala na ting ni ba pe sa ka dile anu ni gumna ta te bile ni ge nang ra ga na anu ran chi anu ni ting ne te jilak nang ra ka nga pe nang ko hom pe na anu gu serve te chum na ko lo be chang sam sahara ma le terma patam plan ni takur ableina raise to ni bape takadle anite sunna ko le sang nang na ni rongo ta te lo je ini bang pe lui ma sam mala su nang ka nga ba kan jaglu ne je ning da po ka klum ko nang na se je ning oi ka kai yani ning gum ne pi to le ni je sa ba te le ni ge raning te ko sab na ni go mu le ni de no nang pi plon sang ani hange iman ni sang je ani ju da bam ra pe te kan ding be go pe so stan prom ne ne ke klum le amen to sang da wana wang za ni go ta do te ke ro plan hang zing ne ko mai di be bre gi pi da ni na ma lo ba da chuno ni bisin be te ke da hang ge solo anyang le be te ra hang irang le ne me chuno bi su ko da hagi mai rai na ze ling ga zin dam pe rang ni pe ting wang ze to pe le zai pakna be ge I get good leaders me zai I get hinge te ze wang ze ba me ting na te na ze sam pe le chuna I li ma fa su program gen no mai bli gum ze ite wang ra chang go chuna ite ra ble ne Jubilee no
kapire pasu mani hai na ge sampona changu chunap chu ko gaida Hagimai, respected special guest, Sri D. Robin, ADC of Agunato Subdivision, Junegoto District, Government of Nagaland. Nagu special guest, Sri Namketeng Newme, DFO, retired. Also the President of Jema Council, Assam. Anuigu MNSU go President Josia Diswong, executives, esteemed executives, members Malayna, Jai Anuigu senior leaders me, I get former leaders me, MNSU leaders me Bamlayna, churches go, leaders me, pastors me, reverend me, I get Tousem Brimza Bame, Jai Anuigu village authority, invitees brahma organization kacham gina wangai jabame naka naram new Magulong gina leilada Jauna Students Union, Lalong Students Union, Atang Kuno Nzeng Students Union, Pesheram Students Union, Tamei Headquarters Students Union, Maksayna I gina teachama pe kupet kaichang mame angte menajo. My deepest respect, I get. I'm now to pay gaida. Jai, I get one eyes about my hangte na, ladies and gentlemen. Agum ja pihi ibe. Anui hai mana lutau lup zegene, krai bige. Anui ju kandam bate tingwang ju di je tole kachebe. Sapa gaida. I would also like to give thanks and my deepest appreciation to the organizing committee for giving me this wonderful privilege to share a few thoughts or a few thoughts of concern to the Magulong Na Students Union and its people. I get imaju cheese namizu ledega gule katsebema kanelesdu nairamahangge ilu buibe bamguzai abamgume katsebe Ningaluza committee me achukai bam zegene ileza kachai ne lesdu sachi maglezu mihang tem nagi hangya sagai radle nkeu za students te bam me hana me makai za pui pepe me hanam zu te rama hang zegene I rang ke bigule kachebe rangaida a good topic is the importance of skill mastery. This is a very common topic which is most shared or emphasized by many students union or in every school or in any platform. But I would like to reiterate based on the context of our village or in the context of Magulong. Anui I Jubilee ge wangai zabambului gumme market kachi be emajeju market anui hangge lutau lujet tadar hangte gere Jubilee I wambeje map lui ibra mate bai be map bam ibigena nui kru bai be mami gunnet ibete luje ke chu hedau bai be I porne wangchang la le Jubilee te bai be je haso me te wang dara be I je daigu mathak te je anui haso 10 milu rame 10 tiplu rame kachebe anui focus te ranangle anui gu leaders mrame the so gele je raibu gu session gele ki rangwang kamda jake ki rangwang dai legu namai Jubilee aya wang ai be je haimana bahang market makai market kana lutau kam nu je tet pechang ratelo kachebe rang tausi gai dele namai kedai prei anui lungja bambere heize. It's a very competitive world. Competitive te kusang di be kakriya be rahe chang di le. Chije gena daigu mathak te ja anui chika kriya be yang ngamlu ja hason to terame kachebe ja anui ja effort migu effort pe be ke apopere ja you have to master
on that particular skills. Nang de ko get tag you kai me chipon su get te mit sang te ma to na ramju kriya ngam lak le anui go VP of NSF nu ka na chogo session ne rang loile. Don't just be a normal or a mere graduate. You will get nothing. You will be a jobless person. You will be counted as an educated person in any organization here and there for the sake of counting, but not to be counted as someone who is successful, because you do not acquire the quality that is required by the standard of today. Don't just be a mere graduate, but we have to pursue for academic excellence or in any field that you are working on to excel on it. Today, many students are confused. Where am I, or where are you supposed to go? Where are you supposed to move on? Or where are you supposed to lead your life? Ago me anui runa confused te luza bambago stage ke mina ke gelamale internet ne le available te daga video makai na Instagram social media ne le information kacham thousands and thousands of informations are entering into your head each and every day, each and every year. How do you know that the best one, you are acquiring the best one from those? We have to identify ourselves. We have to find out ourselves where we are good at. Don't be carried away by the emotions of your situations or any circumstances. And my decision lu miluza anui go hasome tewang rahang changudele agoma competitive world a complex society, political issue gu viso makaina social problems viso dai ko educational career le pezet bam ge anui confused society lom zegna anui rena anui ko ge email ba anui identify te rahang nangule. Remember, one cannot be successful in everything, but one can be successful in one of the things. Agike bamigena anui market kana successful te kamule ka chebe anui chirale. Magike ge successful te lena ket chule je success te makule chije gena anui chui anui te chiben chui focus te rale ka chebe rangale. Nukane rangum ja anui general degree ge nairamna le si chimra ma ke ge graduate pemra ma mazayo ge lamule helis du ramna sa ba sa na sa me si maka graduate le ja pa pui pre te le ka chele le si chi le ja pa pui pre te di le na mai tinga na chau ja pre me chau ja pa pui me anui chin champa ka han nang le gum te ja na pa pui te me de kum pa te ja pa re te me anui chi ra nang le nang graduate te zon da pa pui mazu productive te ma pa so minam na te lung do la pa ma ke government recruiters me mena te lung do la pa private sectors ke le te lung do la pa specialization gab zegna nangu skill gab zena te lung do la pa zena ma sevlale we have to counter this now. Namai to 25 years of celebration Magulong na Students Union hangidele next in 25 years chang anui golden jubilee hangida zaina. We have to find a lot of graduate parade agu graduate ramanu ki ke ge ngora hang anui hakar hang nangule ka cheberangai namai India ge namai lungba be unemployment problems di be ketele Kevin unemployment rogaliza anuigu state Assam, Manipur and Nagaland is top 10 rank lunge unemployed kebe zena kebe top 10 lunge gule. According to the periodic labor force survey, 15 gena kai sukui lunge bama zimna namra ma naka India magu periodic labor force survey gu records sai suya top 10 ge lungya Nagaland le gula mule
Jai Manipur le gulam le Nairam le lung kang kim bam le Assam gu renga na top 10 ge gyum le popere hang le naka Nagaland ge unemployed 27% unemployed le according to the survey Mina hang hai ket ke mina hang kaisen na ne unemployed much lu le zu job ngoma pe apo go problem ka pe la muile Manipur ge zu mina hai ket ke kai ka chum out of 100 23% are unemployed even in Manipur which is very very high extremely high aiza anugu problem anugu state chipo lungena na kana nu Nagaland na Manipur gu state gu problem rangda how about Magulong where are we what kind of status are we out of 100 are we in 10-20% only if we look carefully we must be around 50 plus more or even 80 or 90% of the students are today unemployed how do we counter that anui de on factors anui apogo problem counter ter allow my when we say jobless he anui jobless he is a mazu unemployed he is a question ten chok getona ning sing pay sing atona anui unemployed ka male anui pui pe me ana unemployed male they are farmers they are called farmers they do things in the field and they get employed there and they make a living out of it anu pui pe ma employed kam le raung le tona but how about students young students how many of you are farmers today and how many of you are students and how many of you are unemployed as an we pair now le maximum of the young students are unemployed today nairam giliza maximum man anu unemployed le apo issues anu dom factor tackle te ralo anu question te ranang le apo program ge my study te le pikam my haziket ke piwang kam my ge mina hang kreming ye kro kutsum krem dai krem ye polung ge azam runa stable job penugu naka life standard current living standard to support the ngambe panam zu education lang te daw we ko school ibia kai daw we ba effort te ngambe zimna mina hang kreming ye gum run le ai ge sinang le zai gum lo ge ti ba ma che lo le zu ai za pasang perang te me zimna gyut ko le ke ki rang le to na po program ge me za sang perang te me ba nai ram na ge se na hu bi ba ma kai na ma te chi bi me he le ma chi bi me makai na panchui ye ana te chi meram ju ai ge lang ai ko le ai ge pe wang ge mina hai chamale ju hriaki bam ge mina hangkram dai kraming ye runale self sustained job equated with na kabam bam this is a very sad affairs of our village Magulong we have to remember this now from today onwards na my 25 years Jubilee celebration te ga gina has so ta hangai dai bana anui upon to get focus te kele nu ga nu go president NSF president na rangle education is not just about finding employment true that is very much true however we have to also speak contextually we have this problem Mark Darama he talks about development and then human resources of course those things comes with education bamigena as a plan wangle let's do and we job ke lekte dolale mata tebe job headquarter be gazetted officer dibe gaza de go matakte and we move forward lo and we support system gaza dam takte and we miramzu gon sachi lo human resource comes with education but with education jobs and everything that supports our life comes along the way I janui focus te mi rahang nangule kachebe rang tawaisi ina ning ai bige
I pon chu yan we focus to le na. In my opinion, we have to focus more on our career. Leusina magu students magu career yan we focus them ki ranang le na ka na. Nu kana rangu me. You have to excel. You have to be very very good in what you are doing. And that will happen only when we focus on the students. We have to send our children to the best of the best schools now. We cannot lay back saying that I'm weak, I do not have money, I do not have resources to send my parents or to send my children to good schools, and we let us stop taking excuses. But we prepare to me and we excuse loon chambi kele, nren siya kele. And now I'm not running from this to put the pen, Remana Wang Sang Lape, Bumley. But we prepare and run from this to Namles and Remas and Wang Sang Lape Bumley. So both sides, we have to contribute together and put more efforts. And we effort kind Tewera, Mayana Sangudle, minus saves a Kai Bumdele, Bopere Kai Side, Nangule, Kacheverangale. Hermat designer, we might repeat the same thing in the 50th anniversary or 50th years of celebration down the line. So we have to focus on the children's career from today onwards. Na my Jubilee ge wangai beza anuigu motto theme le rao chi chakale reigniting the flame of education. Anuigu education anuigu te chining ching anuigu career mbia anui hami hadiamilu jan sumpui ka tumai ja thoben pedai rahang anui haka ke le sebe rangai si le Anairam ga P Wang designer jack of all trades, master of none. Hebele ja kile. Teuchi kam chui ket kale ja master de bet le tebe chamle. Namai nui P Wang designer. Teuchi kam nu chui ket kale teuchi be ga hebe je ne ma te lung do lak pazu ki ke ge bamle. Evle skill ane bam kam radle in this fast changing world we have to be adaptable. We have to be able to adapt to any kind of situation. Of course, that is important. But however, you have to master in one of the skill first. Market kan and you explore other options, explore other skills, maybe any other skills. But be good in one of the thing first. Focus in one of the thing first. But we pay them le nang name some na football thachi bam to na football pen thachi mi sang ate dilo helon thachi lu sang na pane sam sa chi jai sam sa le te lo le te chi jai le te dai lo le ju sam sa chi bi je thachi bu gu get te lungai designer te lung su ma kan we suppose divert te mara le le si to na le si ki ibram ge lang ta chapeja gazetted officer te rahang te rai lo chi te lu jai na le te ne te lo rock and roll te pro ne te pro lo officer da de ko te vileju daudle te phui ma ke te pro kam ai lu ge chu kya ke le te phui la chu kya ke le lu te do la he je anai ram ge le ke bi la le ulai chi ja nui counter te ke le mai ma ne Jubilee ge na chu je Nairam Gan ka Mate Chimram go example Rangai ja Anugu sir special guest D Robin Paleja Leusi Kami Pate which we get focus te we get my NCS exam kai peluja ka di bete bomne pa football tapro me le sikyalu le sikyale kyal football en tapro dai ai man ke le te khamram zu gathering e telun tawalum dai hebom na no time for studies te ngam lag le zo pa focus te ten dio pyo ten chi chak ti je gena mind chi chak ngole anui example ram le pelu ja minna zu le follow te kele ka le te chi bes ne ba mi le very popular all over northeast all over Nagaland hai manana chi jalamida Aiza ko te lo pate chi be focus te ya te jun te bam jigna paleja umhle te chi be petle jai aiga business lamong la jena chause na rama business te sima example anu po hingta pe azang na Tamei gnar hero da si business wana liam le soma ma da kole soma to ke gyoti kole pa focus te jigna jai ne
rasam teblam rasam gulam hon jana aya apa paning pe kidwang paleja temi je telada tejun je teja kadem na ju litte je lamida agum me anui tebe chui ge focus tejun je te hang nang dile na maya ne na mai iruna matcha sui pezala le kade pre di churi sai suya we have to pursue professional courses as well. Engineering na ramat so te ko lalo na ka. Civil engineering bizo, mechanical engineering bizo, ko engineering. They zego me branches, they zego me discipline, they zego me. Te ko minat sam sang la le gala le hang ke bomba chiba ina chiba ai ro le ram tua ne me nui pe me asi lung chang na azang le civil engineering le kampelu lam le ta phelam le mati ma ga matang ngau du da. But what about mechanical engineering? What about any other engineering disciplines? That is professional courses. Pazat pazala mule anui ai ja pursuiter anang le naram le ja pursuiter anang le. Science and technology pazat anui chi chang pheu de kamla ti be hang kya mina gu feel ke gulu ja study te jun gu mana chi dai kamla ti be ma ja la mule anui study ten so gulu ja I be chui ga phelu ja te gu chu ke le kha che be rang le laws ke de pregu hinde te zai te be hagwang ke de te be lo ge kya ko anui na ramang de je gom se na ka kya ba me ma kai kam pelu je mata te ma hang de je gom se na ram me mina ga le hang kya ga prune phe pele si ge chau se advocate chang nei le Newme advocate Guwahati High Court ke ka ma te jalamida gu ta te jalamida loge gujai le je specialization pjala mule business laws, criminal laws, constitutional laws, international laws makaina pjat corporate laws le je ma laws pjala mule nairame mina garele course ka ne ting la mule pursuit do le aya nairame nke ne ja po loge le je gyung ki ranang le Delhi ge lo kya hang le na chule contact lo khang ma zela mule entrance test ka ga pai thok pe do bui be guide do bui kram ma zela mule nongui ning hare sulo Delhi University law faculty ge LLB bi zo LLM hete hang te LLB lo ga pe che he mata le te su je he nya le ka nui z mara me he nui z me te za mina ga re le jin re maram le je kilo pe la mi da nui jin ka me mina ga re lo te kram le ja Delhi ge China anui log le ja ma haram tu me deko ko me ma kan nang ba legal issues ma wam ya na ram su sauna protector ase lawyers ko ramna ai hindi chi lu ko ramna anui su protector a chang le management ma kai commerce gets also take se commerce le bcom le ja ma com le ja phuila le but how about specialization anui specialized te me te malo specialization te gyo ko ba me galo human resource kume international business kume finance makaina travel and tourism marketing pazala mule anuigo finance makaina management commerce gulamge tegyo ko cho bomse phewang ge anuigo president Josia Diswang prunele MBA te loiluna ka bombe Panaglan University ge ne te loiluze pugu business leja entrepreneurship gu entrepreneurship te gu foundation te chu jana ka tekyo jala mule agum ma ka jina ke bi ra hang na mule jai na ka wong the medical doctors makaina specialization pacham ko pathology me radiology me jet jala le si ga na ra ma cho bam se hinna ga le phewang ge aya Dr. Caroline anu program le ro la mida medical team ge lamida Dr. Caroline Newme recently paleng aukoda we need more doctors hamai om program ba me makaina suma sports event ba me makaina mama kanang ba me ma pe mai le na ra makku ko le gale mai pa Dr. Caroline wang sang lu makle nui ba me ma te ne petona sona PSA mina gale na nam ra me
kêu na za doctor le kya hang nang nui lung kai bielo che be rang le makai higher studies te hang ba ka doctorate he zaina pe zat chalo le doctorate ka ko hello field le ni ke doctorate bam ko nang le doctor na ka medical doctor te ju doctorate ke da wile makai ne nang le science and technology ke le doctorate te da we arts commerce plan ke doctorate nangu field ke doctorate te do kam le si ja doctorate te ko ja minama gum male nu kana rang rai nung anui nui si pe hare sim pa te loi ma ke ga di da Hyderabad University ke pa te je bam ko da le ju te loi ma ke ga di da na mai nui tai pet ka dai ba arunale counter ke doctor he title roi ba ileja te chile ya pa gu male le ju he te bam ke te gu le he te peti ko le ma ju hong male doctora te se gula ko le he ke te bam zai ne ma kai ne kya so ma ke kya bam zai ne he peti ta ko le kya so di na sui so di da loi da ju kya so ma ke raw idea ning pe ke de ko me nang te ro ba market research te ba point ke apple lama i lung te le te gyur na ma ju le resources le literature da je me na ka de pre ke sui library na kya kam la pla le ju chi ke nang specialized ne ba apple jo ye lung te sang le na ram phui sia ba lung te le na apple la ne research te do le wa na ram me ko to ting rui chi lo heble research te do le aya sa ko thum mam da su ting kai go bi ha sa ko thum ka mo ne gim da reflect pa da nang da wa na ram pe ra ka mo ne him ba mi ya ting rui chi le ram te la me rui ma le rui he za parim ba bang le na climate who studies the science te kya lu ja doctor te do bi te do kam le na ka hang da ba kang each at sang hang da ba chau om se ba krang kana me chu me ko bong mi na kai chi sing ba hai dam te ne me te mi sang te la moi pa IIT Delhi Indian Institute of Technology Delhi gena PhD na ka te ke la moi mate ma pa le loi du da and she is also very good in her field. She is from English literature. She is doing really well. She served in NSA Naga Scholars Association geleja pa jaulu janaka past 10 years ke matate bamle ileja teuchi malesu apo gut nai kumgu 10 year ga ne dilem rong bian le hang kya kan nang le bi ge NSF ke joint secretary na ka te ke lamui anui kang le hang le ma de ge university cham ge bamla le gule ichi chama pine me chi to na nui he kaun le te ke le pema pemna na ma kaun te ma piana ga sang ga bam gum le amda sina aiza he ting te le jo kya he rang ke le ke te ja civil service IAS IPS IFS aga nil no one central go administrative job kind of nil le na ka chona next IAS passe chona next IPS passe IFS passe na rame phe chu ke le let's start looking for individuals and try to promote them do we na UPSC exam kai hang coaching te le ya challenge te ko jwa fundraise le te ke le lu coaching dili ge top coaching center me lam le lak chum lam dai pe ya coaching te lu he pet ka hang le te ke le che lak chum lam dai ya fundraise te se la le na ram ko haim na lung ke te bi to na ram IPS police officers में forest गु मामा में foreign गु में officer के दीदी बे central गु UPSC का गने न काते पैक हंग नंगले आइजे ते पैक अब जे अनुई ले जे identify ते रदले students union में गु roles ले बामला ले पुई पे ते में गु roles ले बामला ले जे नाम ले जे नंग नुई लुंगे अस आराम गे IAS करे हमाया ना इलेते सुदा बे नाम राम ले जे नंग नुई लुंगे ले का लो ते पिला theo kiểu cái lo giải nam phui kia mà plan nó lên nó giúp support theo về system le pet you le si zegna next 10 years or 20 years down the line IAS IFS IPS dai mình nghe pet dau bui be anui na effort pe giải na te pet dau bui le ai je te hang rab je dam thak te se nu kan rang nai nu school if ge lang ra let them ira ma kai na
nam le ja ko phera ai ja dele ka MCS Manipur Civil Service ke chau chau bam se nil lagum le le who will be the first MCS on a perai lang se Manipur Civil Service ke perai lang se we have to challenge, we have to find out the candidates nam ram naram ga government school ga naram go school ga mina high kasi bam gena at least we should find out some candidates and try to mold them well aiza and the students should try your best to be that candidate aiza noi phera nangle NCS Nagaland Service Civil Service kana naka aiga anuigu special guest D Robin panate patch luzelamida but who will be his next, who will be the next person to him aiza leja anui phera hang nangule Assam Civil Service ke liya ga no maile aiga anuigu special guest DFO palete hang ai koda nakana retired tatida successful DFO te jabam kolele apo pere pe next chau chau hang lera se nairam ram anui apon chuigile focus te kele kachebe ranganele makaina makida da job nang chui ge te chibe any other job that is respectable or countable aiza anui pursue te kele kachebe rangale conclude da sati vida anuida ge naka focus te do we back get permanent market kali de pre de zo kali le zo kali ma pe de ko lo de pre le ne mak ta le na kali kam gule kan le su anui kali z ma pe na knowledge and excellence mat si kami be ai zana nje mai samna hangkap puina ami hangkap pena hangkap puizo na hale isang le hebe sui gam sai mai da yang ken na nang le lai sama zab le ida ne hemi hem ke dab dai da biga si sai ki dai the society will give any kind of comments, any kind of feedback. Well, even if you are on top of the world, even if you are in the moon, people will still be there to criticize you. So you might think at first that I am the most beautiful one, I've reached top of the world or whatever, but someone else will say something else again that will make you sad. So it keeps changing, but one thing that will not change is knowledge and excellence. If you are knowledgeable, if you excel in one of the things, nobody can change that. Let us try to work on our knowledge building and excellence in life. Aiza ina rangane beta ke bamda le zop tingle kete ta tibzegena aigena kambete gaidirada next Jubilee ke gana officer ke di ba ke apet ayan tauting apo mai ni tau puilarele po baman en tau gulak se de zeme extra ka pen tauting apcham hang anui next ku Jubilee hangana nui ka kele ka chebe aige ima sasima let's do milung concern bombe haim naju njiga dele Magulong na ringtelo Isui sangna anyang sam bepene mi ho plan sa ke dele ai gum sam king adina ni rangkang pelak le pe ke je resource person kuang jing king ra be sam le zo pane anyang sam mi be mi hong be pa ne wang sam mi be plan ne sai dele ni king lo mudi kang jani phor ga sang le be lu ta wai le sai de pe ri ke pe ra ne hing na ma ya da zai long da be ring ting ye pane ka be te wai ne be plan ne be be do is anara me pe ring ting ti ze na ra mi nye de pe lung bom ra dele be ai je sai dele so no ni be sin mi kyo de rang Clean and Green Home Award as a Sambo Pame Every Spring Park Committee. Panabiting Tegu, Zaitipo Doluigene, acknowledgement, MNSU official, Muduite no Leva as a rider. Also, digital delay, Pakan Jaki Vigene, and my new Jubilee program that gives the my new Ever Spring Park Committee, the Kanzulea.
Pakanabu edition Loga Lungkanchi Mahanga prize by Wangba second edition Sandu Rahang Ting Eve Pavina organizing committee Letoda Zaiwanga Zaba Mahim Nazule Tole Brangale Piting Pax Bamzigni Mama Gay Sadilakle Tap Sainete Robert Sugeta Gutule Verangai I'm not the Luna Dance at the Zine. My Anugu Aiza Pakanabe second edition Clean and Green Home Award Magulong was 2024 get Tawang Dibu. Da Anui 2023 get first edition and the first award pay da Rai Lang ba Nui Pebu Ngau Lu Pe champion Ngau Lu Pe again Roga Pawang Aizabam Apo again Pe Zizaram him Dishwang Pineapple Awards next the Mango Ramhanga Pana handover to the Ole Assembly Kang Yang Kilo Hang Nar Hang Me Page Award Pera Pezu again Juangaya Pat Pernet Shaviza Banzine Assar Mer Hamak Nang Yang Kwe Zeta Tirajina Anui Pak Sum Megine third go position Makaina Nina Pechurada Namaigu Award sponsor to third group first second runners up group prize Makaina Award sponsor to Iba Zule Jeme Paza Tamenglong headquarter gana Pane Namaigu Hanga is a case than a certificate award to labor Rangai Zainai Kum Tinkum 2024 ga second runner up ke Wangai Ngau Lube Azang Peu Ikam Newme Panangau Ludale Hemna Bapeda Pampo Peu Puki Tetsa Bampaka Po Chang Peu Nangkan Yazango Awangalo Pana second runner up ta Pawang Bampaki prize Kyosekia Pekare second edition the second Clean and Green Home Award Magulong 2024. This certificate of excellence is awarded to Ajangpeu Ikam Newme in recognize of his best contribution in maintaining Magulong a clean and green village and secure the second runners-up position organized by the Ever Spring Park Committee. It is our sincerest hope that you will continue to be an example in the maintaining clean and green within and without Magulong, to inspire the community around you and continue to set the vision of this initiative in the years to come. Signatory Dr. Newme, Director Ever Spring Park Project, Josiah Disong, Manager Ever Spring Park Project. Isaiah Paya, Bogin Pina. Okay. Okay, first runners up. Thì क्या क्यों दे लगा? जो सकता सामा बुस्क्रिप्ट ने, ngô lù bây nè, Ajang Kiwi Newme Magulong Manipur, Zaina sponsor te quay về, Ki Haylen Newme Magulong, Ki Haylen nè, pana sponsor te đó, ai chỉ lấy Kiwi về Newme, pa lấy uang à, receipt te lo được chủ quay bằng, Kiwi. Từ khi nào mà lấy cái đam lấy bám giải, cái lúc nào lấy uống ai đâu lấy, ai dân mày,
châu châu mà liền chỉ là hàng tết trên speculator lo và ngay anh nói 10 family selected village po rồi cái 3 top 10 rồi cái 3 giờ giờ nuôi committee tu kang scrutiny te lu ra selected ba hàng sum đấy ki wi ba makana ki dung mang jang kek luai ba pui wang la da na ta tai wang ba ma ja pui de le ji kong ge ngau ba le ja I guess sắp tới ba me pe pa pro na mi pe mi lung ma ko le hele zu mi pui mi ba ma so na pe na ma le me ba ma so na pe ki I de maintain te la mui le pe che pe lo jai kong ai ma na pe lo word ngau lu ba nai kum le ngau dai bui sing ko le le zu anui ngau lu ko na ngau dai rang a chance ga ba jing ne anui chu pe ma le nai kum le sang la mui le te ke pe lo encourage te te jai pe lo anui committee mi kang thấu te me te ma me le te pe lo le rang ai sai cái cái mua phải apo second ge sponsor te web se ki hele ne me pa je delhi ge ta te je ba me ko da na pie zai ne nai kum nui pi wang me ge committee behalf ke ne ma ke rang ai dai nei je first ai je pe tu na naramin king ta diu ji ne ten seng ga diu ji ne i rang ai dai da pi wang ge nui ne main focus te je anui gu dustbin je gu kui sura sulu je maintain te ra zai ne kui na sura le sulu je kui ke cha plastic me glass me chi je kai ra ke cha ne anui gu tim mai je ne tei lung dai do bui phang ge nui dustbin maintain te lo hele kan ju pi wang ai bi ge maintain ma gum te ma le na mai men te je po chu ge nui dustbin chu ge focus te le te bi ge ai je te bi mu di kang da ga select pa ga da pa kui sing ba ga le ju pi wang ma ge na mai nui ne idle te de ki tai ge plastic kum ga ba jai ne dai gum je pa kui su ma le ju waste maintenance te thak sa chu interview te lo ge na mai ge first hang ge nui select pa ga le next ane apo gu nui gu waste gu pit se maintenance te ja nui pi dai uri le na ram po su ge focus sen sui mar le nui committee bi hap ne rangai da le ma pa ling me ma pang ling me chate mi sang le le ju lung kan chi ba na mai ngau je pe miki ba ma klak ram le puin di ge lung ko ram ma le si jing na hai ma na chien ne mak lom na ram ta ke nang nu le pe lo na ram gu lung kan chi ba thak ma miki ge ba ma le ju gu ma chang men chi la lung mi le ja le pe ki maintain ju beautify te ja lung la le ba ja pi lu ja nang nu le te lo le rang le jang ju le te pi rang na ka rang ba kai gu da châu ra nu mai lo dong nui hu lang ba hang ge i lang bang ge ai ge te ngau lu bzne na le ke pa lu le di song pan ji kum ge second ngau le ji kum ge le nai kum ma pa ne first winner ngau lu de le pa chu sponsored pa gu award hang ge ke sponsor te gwai bzne lung lo ba dai lem Tamei ge ne pa na pe ga le tan ja ja ke pa lu le bam jai wang ja receive te lo nu prize zai na po le ja pe ra ba po ja nu gu champion ang ge trophy pe bam ai ja na running le jikum ge tin kum ku na ka chum ai ga na po na te wang na mai champion winner hang ge po ja pe da po gu sponsor ja pe he ja Katrina child hai ang ni le nai ram na pui ne ai ja pui gu precious gift na ram ha pe le be nai ram le nai ram te lung lu ja nai ram ga dai kum da ne utilize ja nai ram te to su ro me su ga nu le te lung ja ai ja pe ja bam le po gu trophy này certificate giải này case cái này pe bầm này căng giá ra pa lu le giải ki dung mà bầm giải uống ai lâu tinh tỉ mà gặp gì nè cái lung mà mình nói giúp bé mà cái năng bây giờ không sao mà lại được price gì ấy bây giờ tôi đã giải này uống này
อีหมากเปลือยจุกุมิทีมเนี่ยเรนเซอร์เวียริสิเตจุนนายจริงเลยตัวเลยน้องนุ้ยก็ contribution จะเนี่ยน้องนุ้ยตอบเตอร์จริงเนี่ยในเราน้องกุลมาให้มันหาเกี่ยจะละเลยเนี่ยไม่เงาหลุมมันเลยเนี่ยไอ้ส่วนอินเตอร์จะเป็นเต็มตัวโลว่าไงเกี่ยวนี่จะไหนไม่แกนายนุ้ยปูจุดกุศลจะแบบมันจะปังเงาหลักเลยไม่ใช่นุ้ยรังให้ดีก็เลยแชมเปี้ยนเงาหลุมมังอ่ะไปได้มากเลยเร็วเลยปานแล้วผู้เลี้ยงสิปานเงาดีบุกวนเนี่ยเต็มตัวมังสักวิตาหังบำโลเรียกว่าแม่เงาไม่ส่วนอีลามุเลยนะใครจะไปเจ้าอย่างคนอะไรก็เป็ดปีโลเลยปานซีซุนไหนพี่จริงเนี่ยแต่เนี่ยนี่เนี่ยจู่โกเต้กู้ไอ้ปานวังซุนจะจ่อยพี่เนี่ยสุเลยตัวเลยบางนะให้มันเอาตัวได้เนี่ยเตะบางไอ้เนี่ยลอยตัวกุโลมากลักเสียก็มากะกลาไปดาวไรกันเลยปติงกระดุยไปแกแต่เกี่ยวกับเฮ้ยน้องนุ้ยจีแกไปกันใช่ไหมการะการมีเล็กเกี่ยวไม่ได้ไม่ปลุกกินมาบ้างมาเกลี่ยได้ถึงเจดีตัวมากะแล้วการจะเป็นแต่เกี่ยวเลยไอ้แกว่าลิสต์กิโลละมั้ยไอ้แกว่ากาไปกำมาเลยสุดสักไปใจนะเจมนาฮัมซามาจีนะถึงมวยเนี่ยเอตเตอร์เลยจะเป็นอะไรได้ไรหลังเมื่อกี้ไอ้เจ้าหนูกูกล่าวไอ้อีเดเลยก็มาเลยเลยสุดtoken of love token of love ก็จะใจนะเลยสุดหนูกูวางกับใส่ชุดใจเนี่ยจุดสีกับเป็นตัวใจไอ้แก list แกบัมจีใจแกเป็นใจให้มันจุดไปเลยจะเป็นอะไรได้ไรหลังเมื่อกี้ด็อกเตอร์ให้ได้หน่อยแม่ next แกก็สินเมื่อกี้รัชบุรีปามา Supervisor in Engineering Cell Health and Family Welfare Department Government of Manipur then pak chumege D Stephen Jema President All Jereng Student Union Assam Manipur and Nagaland then Pame daibege puri nongwe jiku paje na puri wangala Pame daibege irang na me artist Pame nyebege itoi lule this one artist I don't know how many years cái biết set cái vòng này lo còn sáng nay là phải set vòng đó I say hand over to Hangya Anugu former president đây là Anugu advisor Sambo Pame nang rồi lấy ra anh kêu lo bây giờ nang rồi lấy do hand over to lo xin prende je lấy pe do Thank you. Rồi đó, thật kia, kêu đại gia. Năm nay chỉ có bây giờ là police direct kêu lo, lúc giờ. Càng càng bây giờ kêu đại gia, police càng được
Katri Juda, Rangmila Tatri Julo. Pas Ropaga, Iraybam, Pame, Joint Secretary, All Tamenglong Student Union. Poli Wangalo, Pas Nabaga, Ringam Disong, Joint Secretary, Zeme Council, Northeast India, Manipur. Raina, Pat Satbiga, Village Magulong Village Chairman. Nangdo ngay, Chairman New Magulong. Puli Wangalo. Iraybam Pame, Ringam Disong, Village Chairman All Magulong, Village Chairman New Magulong, Ngolong Student Union, Ngolong Gana, Wangma, Ngolong Madu, Hangket Wangalo, President or Secretary. Please tell. Raybam, Makila Rele. New Magulong na. New Magulong representative Wang ba Wangalo. New Magulong. Ngolong Student Union. Ngolong na. Ko changzai ke chingji le ku kamale Reikya Disong. Martin Dailiam, Social Security Assistant Employee Provident Fund Organization. Martin Dailiam ju wangalo Zeme Hills Rider. Kiram and Asong Zeme Hills Rider galea. Wangalo Zeme Hills Rider. Potangzai Magulong Baptist Church, Pastor Nere Wangalo, Presbyterian Church, Catholic Church, Catechist May, Catholic Church kana Jimna Wangalo, Magulong Local Student Union, Magulong Youth Club, Daina Tamei Headquarter Student Union General Secretary. Jena Wang Samarele Iraybam Daniel Pe Kak lo baga jit wong lo. Ingkai ku jirena kah gebe miku migege pecipom malang patiule lolo. Youth club me wong mare. Youth club me hangket wong lo. Rang kêu đây dạy Iraybam Pame, Ringam Disong, Chairman All Magulong, Chairman New Magulong, Ngolong Student Union, Reikya Disong, Martin Dailiam, Zeme Hills Rider, Magulong Baptist Church, Presbyterian Church, Catholic Church wong marwai. Hang kêu wong lo. Local Student Union, Magulong Youth Club, Tamei Headquarters Student Union, General Secretary. Tamei gina wong ba? Okay. Thank you. Hey, pampo ba wong sama kai ju na kai na ai gina roine pe darale. Closed.
Có là mình đã tưởng là ngày rồi. Honorable special guest Sri D. Robin NCS, ADC Agunato Subdivision, Juneboto District, Government of Nagaland. Chunab chu ting pe da bu speech hange. Right lang mga program te gaisa bamba pui anago compare nale pui ngawile diswang anago special guest teja wang aiba anai pe kura china nabia gum ipo ko le chingzuma ege misi ku zaina buya gum da nam kite Newme pa retired DFO da zaina ami Jeme Council Assam ge President Punja Bampe ami roge harakyang nalam ge teja leader teja Bamba ami go pastor Baptist Church Presbyterian Church Catholic Catechist zaina ami go Reverend Pastor Kachamsam ge teja Bamba Ani keloga nam village council ke chairman jaina pegu executive ma ngulona student union ke president jaina executive Jubilee convener and his team wangai zabama apuya pema jaina inkene je halui boma lesina ma hai menazu rise Anui wang pe Jesus Christa ziteja zaina tingkum ka chibe 2025 aija sui be sui teja nong be haim na zu kulungai le ja rise rangai kanu ka aiga pate gum jarangai ta ile po program ma kadui ne gule da na dui maka tilo te tida ile ja sa bam rawai luai saka maina ting so hello me ting che phu phu lo hegi ting kai hangai na ge ta dai kam dona police agom sinai kedai be saka mai to na naria hegi jai di hi le on dai di me meaning ai ge kedai be sakam la kume chi maka le sudu anui kelo ke kena bam ka cham cham ge lung ta ti je bam le sudu anui leja ai po kolo zung ngai ma mi po mi pai ram chigum ja nang noi go te ja program ga musica eblo anui leja mi sui ja wang ai da chi po legum ja mi lung ning mi chakai ja ba mana mi ram na zu leja nang noi zung kya ai be he mi rang ra kai be he mi chigum malam ge te lu ja ke makule le je nji samai ule be rai jarangai anui namai Jubilee good team reigniting the flame of education ja rawai lamida pesoge ting chogo program te ma jainang ka asoge sape paleje samije saile ine mazu penigum ma sahang daira le ga le na anui Chunaka te chining ching rehe ge lungze bambise ge na ai jena te chining ching ai jena anui gu life anui kering be ting ge importance pinge thodi lang be chang je bambe min cha pe kale jai I hna glo ai ge Christmas te wa wong le chiglo anui Magulong Student Union megu signboard ai to ko ki pereng bangen da ge bomole pe bangleng ko dale dinga na chi ge I chi be je ka ka chang ma ngai ma le Proverb 1:7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge ja chi je signboard da bam le na ka da ba ngok da da chi je dan ra kai da je ne I gu me gu ba ile na ko lo le si class 2-3 pe klo nke ja ai ngawe ga chu den ra hak kai be ke pom le
chỉ bỏ lưới cũng dạ ai dạ tiếng vào một cái tây hàng tài xế này y cũng mày có vấn đề gì y cú cái này dài tết chi ai dạ đại cái nè ngô ra lo có bây giờ Bible năng nói pi mera mẹ chi gu lệ y pe bám chỉ bỏ sinh cái lệ vậy na cả pe gu chapter pe gu verse rang ra hàng cái chỉ sinh ta đi gì nè rang vào sang là cái lên chứ Proverbs chapter 7 chỉ bỏ nín cái bóng lên rồi te chi nín chi năng cái đây lo tung cái đại câu nghe đi bị cái này pe lệ chúng ngô mặc lệ này ra đang đang ngô lệ có bây giờ chỉ cái rồi về Bible verse cái bóng lên rồi in nè tây đồng mặc lên lên đấy nông người rồi mấy năm mai kia nè chặt cái hàng gì rồi ngày đó dài y miram gồm mà Christian tôi cảm thấy có gì mà嘞dài lì lì tây chỉ mà嘞nè y college tây chơi bóng cái lo anh summer camp bóng mà 1993 EPU first year bóng mà cùng cái anh summer camp bóng嘞summer camp bóng cái anh good team Bible verse chỉ ra Psalm chapter 1 verse 1 to 7 chỉ ra anh hay là camper memorize thế lệ chỉ bộ sáng đấy cái aiจะจัดcái đấy cái ai bộ sắm bomจะdìm là hàng cái cái thấu đi sang lệ có phải mi lu tôi với bom này Psalm chapter 1 verse 1 Blessed is the man who does not walk in the way of wicked nor sit in the seats of sinners nor stand in the way of the mockers but his delight is in the law of the Lord who meditates day and night le ani harago hingnam ngaura me Bible sam ga ko me raung chi cha ka jala le ani misui de je de ja harago hingnam lu tau lo lak le noi ko ba mi cha tau le bo je na chunaka lui bo ma dung ani rai ja harada ke takai jai na ani le si ke thai jai de ju kan tha ba ge jai ne ju dekho ta te bi ge me chi ge nam thu hara hing na mai gu le ko ba mi to e be je ge na na ka le si ke thai ja ba ma te te ra ma ai ja nong de hara sam ning kala mai di ma ka te ja nong mi nang nuôi gu phui sâu chạy này nang nuôi giúp cô gu mày bé hara sam cái này ai giờ tây lưu giờ ta cái gì này anh ấy hara gu hình nam lu to gu mày có bây giờ i kêu nữa ra hắn nam mà dù ai giờ làm tàu ấy này lấy dài cái lô lông á bà mà nó mới chạy cái nó mới anh sinh ngô lông bom ra chi mà gu lên nè in gu lông về lấy lấy hắn làm mà tây lu cái này giờ cái chế na này làm được cái market chả phải cái vậy anh ấy đó cái courtesy đây nè politeness ai rất chăm bị mê cái vậy lưu tôi này bây giờ cái tay đầu lên nè nàng chỉ biết phải mặc cái nào nè cái này cái mặc tất cả tất đi chỉ có mà giải chắc cái lên nữa nè e college cái bảo meeting science college cái anh ấy hostel campus ban biết Sunday mai class tem mang mai kilungan du nai lak tia josoma klo tiki ke le tiki ke bolo chi mak ju ke ching me ju hana ma ju penui ki ra ko ne lem po ba kule nga ko ne hu resume Maria me mage penui ko na gu me te lu ja mi ju kia je chi mak le le an ni le mi de wi lo we ramene mi ju te do wa kia phang ai be mi de wi lo be la mi le noi mang mi na do le ya ngau ma gu me te ti be ja mi da ge market ada ge sui long chang mak pa ba me ma kai na i te do be ja pa hang ge ma ke sia be me ko le ja mi da ge ba mle china anai ramele ya ngulom be jo nam da men zo me zo cái tang me zo pa me zo đầu me lấy ne zo cái chính na đại ne wang lo đại gum lo ana pui ana pe
เลวีรังนี้ไอ้กูไม่แก่พังพังไอ้เนี่ยมีนาเนี่ยสุยอีไอ้บิกฮาราลิจะสุยเลยก็ไม่ใช่อันนี้ไอ้จะจีจะอันนี้จะเตะจะเนี่ยอีกูไม่ก็แบบอีนั่นจับไปกันเลยหน่อยตอนนี้ให้ผมเลยสู้อินเกมให้มากกว่านี้ไม่ที่มาก็เลยเลยไอ้พวกใจจะใจเนี่ยจำไปเลยนะเงาไปกันไปจริงนะรังด้วยเลยหน่อยไม่ใช่เสียsoใจมีนาอีไอ้ก็มารักษากันใจเนี่ยน้องนี่จะสันได้เนี่ยมาบัมเกเมลากันท่าบัมเกเบลอนจูเปมีนาพอยน์รามันท่าจะบัมเกไปกูเบลอนเพรีติงกิมเกลิมาเกมีนาพอยน์รามันจะจีจะปีหังพาวังไปปุยเปดาเกเบลอนลุยหังรังกังกีจะไปกูบิสเนสป้าลีเตเบใจป้าเบลอนแกนแพกไอมีนาหังมาได้มีนาพอยน์วังเบลอนลุยก็สุดป้าหลับलापी के पास जामा कच्ची पैबम बैठा तले है जा पे घूमिना लुया वंग ताके पैकाई भी के वंग जा पाप देवी जब हम के पे चाय मिने मिना पोई ने के पे पी कोजा पे पी बेवजा हे जंप नांग बेलून पैकाई बे बेलून ठीक पे पैकाई ले लिम गुमे ये जंप पोई ने नेवले उले Ketika belon jopena rangbana, aize belon ha bezu, kanzin bezu, ge bezu, kanzai bezu. Tinggi belimbana pegu color ne malay, ne pelungki ke gas, helium gas, main nitrogen gas main. Cipo wa gas bam mana pungja pa tinggi me hanglay kole, cigum ja. Anu izin naring tinggalnya ya, helewi be, rangi be, habe, tik be, gibe kan saya be na maklenoy, lewi je, anu ilung ibe, anu ilung ke, pemi hung be, bam designer anu ileje, mina soge lim gule, kau beje, aja, ncap mak cim na round dai be, cina our attitude, aja, mina. Pegu positive attitude bamba pe hai bena class ke ntau rolo zale si pegu babu ke na le deja bamba institute ke me university ke me ntau je bamba hai bena ma ki be te kam lo male na long ibe pe kan je be pe zai ibe pe chipo ma mina petitile kole Cina anu ileja, aja, jangan niaja, anu itu attitude, positive attitude, bamu ya le, miruna mizu, num mie be, miruna, take toa be, cipo leja, milunga, bamba kainana, anu iruna, ningai leja, penui te bamle leja te cangala kue lo, penui te bamle leja te cangala kele, cigo ma, midaga. Miruna misu te cai sin di be, cigo ma kile to na anui, mirama te be, mirama te pe, cigo ma midaga wang chang lak pe, bongule cina anui positive attitude, aja bamra, zaina forgiveness, minazu lungai be, aja anui daga, kau lewa milung zeu ne te be. Anu itu hangkena maga milung ten siapa maja bamle le asam pergi ilun na dele kau beja milung ne pepe ka di bloga anu idaga upo boleh je pelungcang jana anu lungcang cina forgiveness in life is very important anu hina belum taza deko tu je mikang muncul le je milung siapa malu bam le lejo Azang zu lungai lu, ncomai ngodai ke, paleja alungji, ileja pelungji, cigong mana, closeness. Anu hangke daga wang na sibileja cija pacabam le, cina anu hangke keculeja kelun beleja peja, miring tinggal lungang ke importance le. Zai
จุนักอันนี้เลสิกากระเทยบรุนในมักเลยtalents มีได้ก็เตลูบุยเบ้ท้าจีเบ้หังสามันนะ athletics กุนุกาติงโซกาในตากรางวัลดีบุกมาฮัตโตฮัโซเลจ้าเปย์โกบเลจ้าตริกันจูบเลจ้าจิกุมเลจ้าอีเมรามาอันนี้มีรุ่นน่ะมีกู talent ไอ้จะจีลูจ้าอันนี้เลสิกีแต่เลจ้าไอ้เต้ดอลลักมาเลสิกีก็เลย competition บัง sports games รามาจีน่ากุมเลจ้าอันนี้รุ่นน่ะอันนี้เต้จีเบ้ไอ้จ้าอันนี้ได้ talent บังแบบจีตรงนั้นจีจ้ามอลเต้ลูจ้า EBB จ้าอันนี้กลัวลงแก sub-division level, district level, state, national, international ก็มาตัดแต่ละหังแกปั๊มพุยปั๊มเจกันนะไอเลยจะ talents เลยจะง่ายสุดเลยจนนักมีนักเก๋ก็ได้เรียกไปจิตเตะกลากอีเบ้ไอพวกเรามา sports person เรามาเก็บพื้นท่าจิโก้เรามามีนักปุยเนี่ยกลัวแกเฮ้ยไปสุดเดจันรักแบบ footballer Ronaldo le Messi le deko ai por ameza penui zite che bamber ameza penui le ja kalak i ja heuja lungchu be male ai gum ja kalak sia be slam gina deko maname ai gum ba ingi puile jam tuya ngolak pai re ke dui lu ja plastic dum lu ja mpui ki kung gana ntha ja popular hang ko ram le mina ke bom le sina ai jang gulo ko de ge in tha chi le ja ka da man tha ta ka bom ka le ko ben ni ngai su lo nang nan tha chi bom jai na na chi po nang gu talent je te lu je nang ram nang gu subdivision district representative hang ge chi le je nang gu aim in life nang gu goals set te lu je bom jai na nang ge pam pu i be pe ku le ko ba a pu le rang ale jai mina ke Anui school, college, church, midaga migu aim in life. Isaac Gaba, minake kilino. Ilezu nabding, minezu nezu nema. He agu aim in life. I lesi kitailu na the kota to mi goble chimaka katayangole. Delhi ge ileja 1999. Kevin Kelu. I agu MSc te hang governor in kele za I MSc le second semester te bi kumga government lambia pi na UPSC coaching lua free coaching pe gule ko bi entrance exam kai bi na Jilang tribe representative hang chiga ngau lu bachang na competitive exam ai ja kai hang ileja alung gem pung pa ko le 지금 자 안의 강마라마 하나 penui puipe na ma chi dekta penui puipe officer te do ja penui ana penui pui ang karang do ka bi ja ta ko le na anu ya na mirun na mi de je te ja lung da bang lo a go ma pui be do wa rang ya bi ja chuna ka ram go ma ma ka di te ma le le ju mi go klak ku ka hang mi go service hang he ja ngau lu ja ta chu ja bam ba China, Chuna Kana, Hanam Rama Harada ke, New Galo, Zainanang Hakaza Tune, village of Powell of Petru. Heluza, E. Isatunele, Pampuchi Mama, Chunaka, Anu Kalo Lungaleza, Mama Ganeleza, Mobile Ganeleza, Anugu, Aim, Isabandai, Nana, Pampuchinchi, Maxa Bandai, Nana, Counseling Lurame, Maka in a never, again, Nikina. Hai ne bele rangu ma Delhi ge de ko da tin ne me penu jo contact na penu guide ti bigule chigo ma bam be je na anui mi te ro ba ka ka na ha kai lu je ta ma pa mi de je te ya long ha nda na le si ke te je metric pass te le BA pass te le ge anui ne pe ma le service wang di le na ka na mina pachang competition exam ka ya pe je bam je na hung be je na ani hakka le je hakan di je kai lu chi je te ra hang mi go guidance le je pe jun lu je ta kai na
อันนี้ฮังแกผู้อีเบดอกเลยก็เลยจะจีจะรังไงเลยใจมหาตมากันดีเนี่ยรังไงเบ้อันนี้ plan investment ไอ้จะอันนี้เตจะตัดตัวเบ้ปานเนี่ยรังไงเบ้นั่ง short term plan บำเลยเด้นะ plan a flower อะไรปานเนี่ยมาป้าลิงโลติงกุมลุงแกนั่งจีจะประชีเงาดีกุเลเลย if you have a plan for mid term มาติงกุมเกรซีนะจิกุมมาฮังแกจะบำเลยจะนั่นนะมาจีบังลิงโลเลยแต่จีไรตัวดีกุเลกุมเกรซีนะกากันเนี่ยไปติงไปตานังประชีลุเตเนเลยจะนั่นนะเฮเซมลาจูไอจะแต่จีนิงแต่จีนปุยแกจูเกลเลย you educate a man you will harvest the fruit forever จริงๆนะนักการอันนี้มีน้ำมันสุดแต่เลวระแต่จีนจริงพูดแค่แต่เลวระอันนี้กูดิวตี้ไปพูดไปเปย์แต่จะบ้ามันนะอันนี้ฮันน้ำมันสุดแต่จีนจริงพูดแค่จูเอระอันนี้นี่เลยจะเรียนไหนมาบ้า school fee เตเปย์ด้าเลจิกิเก admission ตัวด้าก็บรูน่าวังจังละกันเลยสินะอันนี้พูดไปไม่เลยจะมาจันมีเอระอันนี้น้ำหังเลยจะกลุ่มมีเอระมีนัดจีจะบัมเบดแกมีน้ำมันสุเลยจะพูดเศร้าไอ้จะกี่เบ้แต่ว่าหังกันนังเลยแอฟริกาไม่กู proverbs เนี่ยรังเลยนัง close แต่ในเลยจะนั่นนังรุ่นเนี่ยแต่ละเลยการเนี่ยเบย์รำเต็มเดือดเลยตัวนั้นนังขังเดือดเลย group เดือดแต่ละเลยเวลามันแอฟริกาก็ได้จะ desert นี่กี่ได้จิกแม่เนี่ยไอ้จะ African proverbs ไอ้จะเลยจะมีนักเกี่ยวมันเนี่ยจะรังจะเสียไปเดเลยอันนี้มีเรื่องหังสังเนี่ยเท่าเลยตัวนั้นอันนี้เบย์รำเท่าไรมีเรื่องเนี่ยแต่ใจนั่นใจกูเลยกากันเนี่ยเบย์รำก็ได้ไปตัวนะมีครั้งที่มาว่ามีเรื่องนั้นเนี่ยวางจังอะไรกูเลยจีปอลุยกุมจ้าอันนี้งูโลแม่งูโลน่ะอันนี้ไอ้จะเต้นเดือดอันนี้เฮกาไอ้จะบัมเลยจะนั่นน่ะอันนี้คังเกมาขาดอลเลยฮังแกตรู้เนี่ยมากี่เบตลูจังงูโลแม่ปลาเนี่ยมาจิกันเดเลยกลายกันเดเลยรังดอลเลยอันนี้ไปบ่าวเตจะลุงจูจะลุงเฮจะลุงจีจะไปใครเนี่ยรำมาสู้กันงูโลแม่มาจีเดเลยหน่อยมาเฮเดเลยหน่อยก็ไปจะอันนี้ได้ก็ปีไปกุเลยจีน่าอันนี้คังเตจะมีเรื่องเนี่ยจีลูจะใครก็ไอ้ดีมากเลยอันนี้คังหังก็กุกซีจะอันนี้สุขานามาจูตีไอ้ได้ซีจะจักจูไอ้จะไอ้กูมามีคังเกี่ยเตลูมาใครเสลยก็ไปเลยจะรังเท่าเลยได้ไอ้แก Ever Spring Park เตจะบ้ามาอันนี้กินอะไรไอ้ให้เนี่ยปานเนี่ยป้ามีรำไม่กินได้ยังเอาไว้จะบัมเบ้ใจนะอารามกุโลกะไอ้กูมาไปบัมอีเบ้ดูริงไอ้กูมาโลไปบัมจะตะกูดีระหังนจ้าจะป้า initiative ลูจะไอ้จะ Ever Spring Park จะเดี๋ยวจู่ไงด้าจุนักกุโลมานะเดี๋ยวสิเตจะไอ้พวกรุ่นนั้นมาแค่ลักกี้กิเลยลุงกันจีบใจก็ลุงไปใจเสียกันเทียบจิกุมาติดจะบัมแบบง่อยลุงมิสุยเลยได้นะไอ้แกดูโลไปบัมแบบอันนี้นจัดกันแกอันนี้ก็โลไปเรื่อยๆเร็วติงจะบัมแบบไอ้พวกที่พวกเร็วกูไอ้แกดูโลไปละมุเลยเนอะอันนี้คุณเร็วไอ้จะบีกวางเล็กใครดีเลยตัวน้าจงเจ้าเราปวดตัวเลยจังถึงไหมอันนี้นั่งเอาไว้แบบมีจิกก้าจะลุกเวลีอันนี้นักลูฮักกัดตุยจะอิงเกกี้ไอ้กุมจะฮัจจักจะบัมเบอร์มาอิงกาฮักการ์ดิ้งไปจะอิงเกกี้ดูโลตาดิบจุยเนี่ยเลยน้อยจะลุกนั่นจิโก้ all จะลุกกันนะก็เลยเรื่องกี้
jai na new parent ge na mong le ki lo ke bra ma ja nda du si ma le no anu na ding chama chambi de ga na ma do zo du lo ta ma nang ka ta gu kai na mong le ki le pa chu ki ga du lo ba bam ngo ma ku te sei ai chu kang poi poi na te sei ra men ya na lik lu du lo ta di ba su nya la mu ke le re ki ge le ya gu kai na chu ma ngo ai je pe pe re ma lok visa mbang visa te ko le kai ga du lo ta di be ngo pa bang chỉ bảo gì cái na ai cái lấy ra anh nuôi gun rau me bom mà ra preserve te milu mà cái na nè anh nuôi gun reserve resources ai ra preserve te milu mà cái anh cho mai na mai anh nuôi ta cái đuôi trăng đi về mai bậc căng mai ninh lu te ra chi lu te ra cái đấy te ra ai ra đuôi ngâu lạc tiêu lên nữa chỉ nè i market WhatsApp group cái này gọi là này mà chain show hắn làm mấy phát sinh tiêu hàng cái nguồn đan này mà tiêu hàng cái về chain show cái hú kí gì mày yuklat kí gì mày cái tình ngày lúc bấm dậy lòng ninh tình làm gì ấy ta lẽ ai giờ tiêu hàng lúc giờ băng ra mà DBB ra mà huy công cô đi đâu na số mấy năm mà này đi ngó ta đi đâu na ai giờ hasa mawang ala de maka ai alung ga chakai ta le na mai ai ge platform ngo be na pu le je irang toy ne le ke lo ga bam ra ma ngui nang ngui ne ke lo nge le te da ke lo ko da zai na anui gu mbang ju nchu ju hedui ju pla na nong mi ba ga la le nui ga ba te rum ra ba te tho ra ba chi ji na ai je te le je mà bị gù limit chi à, vì rồi này mình hàng mình thâu vào mà tới lỗ nè, ta cũng nè tới room ra, tới một cặp tì ra bán nè, tới mặc dây này y cũng mày có bao giờ, y ai giờ cái lồng na ram đó cái răng tàu cái này về lệ, Mahatma Gandhi nè răng đại giờ, nature can provide the needs of every man, but not for the greed of a man, hiểu anh ấy can năng bê lấy nè ai anh ấy giúp bê ngắm lại cái đây ai ra rêu giúp mà giúp mina can năng bê nè anh ấy cắt cùm bê mina ai cũng mà hàng anh nè bê ra hàng gà lại cũng lấy cái đây lấy ra ai ra Mahatma Gandhi cái vụ rằng ai bê xăm ra cái sang này lấy mina nè anh ấy kẻ ngâu lu này kẻ ngâu lu này xí anh ấy cũng needs ai ra endlessly greedy mida ka katukum me lung ninga china ai je le ja anh ju tingwang na pe ga ben reu ke dei dai ko me ko religion religion ma ke bam anh te wa sagra na nai sang me pe lu bui na anh te kum ja chi je peu le na anh ju tem ka tiu le anh ju pe ngam lak tiu le china anugo as a nature anugo environment anugo resources as a leja anu te cheese te lunga ile anu nama ka mina ke pe pui pe ki rang kang bam pe lu ja te chining ching pe rang tong ga district headquarter ga makai na city kacham ga te chabam le age ko loga bam ra ma nang nuôi cha mà anh nuôi nam du lang ai cầm da ai gen đều ra mẹ tôi cầm đi du cầm ra mẹ là tôi cầm đi đâu na cái lô lưỡi bé gà thì lấy xin nè à bộ làm lấy ra ra nó bé bé anh nuôi tê chi chứ tê ra hiểu dài nào nè anh nuôi tàu lấy tôi cú dài nè cho mai năm mai anh nuôi hàng cái thầu đi bé bé cú lấy chúng ta cả Nagaland government cái carbon trading developed countries ra mẹ factory đại có mấy pollution carbon dioxide anh ấy go tingkai cái lúc bé cái gì tingka lum bé climate change cả bé chấp bằng bé cái Nagaland cái forest cover EB cái cả foreign countries from investment là lên nữa Japan one country JICA project Nagaland cái chỉ forest department đấy tên là gì hết ta tên là gì Jai German
Nabar German Malaya Telamui Nka European countries America Malaysia investment Tera Hanga Penuileja Nagaland carbon trading here Anugu Koleoa Anuyana Nagaland to Manipur to Anuida factory gale go pollution aja carbon release de one at some lego na Anugu forest covers EBA Chiga carbon sinking he Chipo Hangzegana Nagaland investing Kizalam Chigumja Anairam Kulo Leja in Rev forest aja Iza Bam Leja Nana so my number I foreign good investment ramle wongle na Jai Kunugaga Hene Naranguma Ramatsuya Rui Male Rui Heviza Revum Neluna I think Wambaza I be Qualito Dina Tingle Rita de Metonse Tina I pour Ramana God gifted resources Aja Anuzu Kora Te Lungra Pe Songo Tensiara Pe Malenera Tina I pour Leja Chiza Kolomana Ding Neza Anaigu Village Council Jaina Kahu Baptist में जो Presbyterian जो Catholic जो आइपो लाम गले जा अनुइते मी जते जा युले Bible गले पे बम की क्या अनेको resources अगो management ते जते मी जते राबले जा रोई कम आइजा बम बजे ना अपो रम जा अनु हम ना ते मी जते के जाइना Pesoga rang mong di ve ram ne rang dele ne ka competitive world ani jiga bam me jiga na pe jiga na le si ke thei je bam ba ani hanga pampui ga di hule jina quality earn a life of quality learn a good lesson and a quality education Ani kasi pisang pimaga pag quality ba me ay je kya na government service rin male ani chi milu na he inka NGOs ke di rama government service ule ibra me company rama la mule sina agu me ya ani jo tau di bge te ra daina ani achievement ay je te lu beja hang ke ngau lu beja anai rama hangale ja के resources one day बोले monetarily माकाइना देखो कचाम के ले जा अनुइदा के वंग अपन पुई बम ले चिना लेसी के तेज बम है ना अनुइ लुंकाई जे के तेले के ते मी जे तेरा दाइना राजू ले जे जी मी जे तेगुन चोक जे तेका किले को जे इ लंबिया ने रंगाइले ए मिगुलेशन ले जे आ स्पीच ले जे के दाजुन जुन लुवा मका रंग तप तप जे Ning đầu đầu về hướng ngay đây lệ, nào mới suy mà về, nào mới cả gửi về lệ giờ, răng về mà là lệ lệ nè, cái kết nào lệ lệ giờ, nào mới cho đi tàu về bấm giờ nè, ra nè hình nam hay giờ về, anh em golo nam ấy, hay bên nào Jubilee bu hình nam pung giờ, service lệ giờ, mà cái đi bây giờ tôi xin bằng cái lệ, có bây giờ quay đây, đấy, tôi là. Misuida adigu special guest tagina ni. Sampai mi home plan saya luda. Tuna nani besi minggu dah hangga, ani hang le solo tu rapi pui. Itu ilu le disuang, tuna betul staging kuda. Lucu. Hi bengal lagi besi ini, tiang sesuatu ada le, zai. Ya ne le mas tu cuma le, kinu le tu cuma le bi acknowledgement be ne. Itu ilu le artist cere be, along rente bam le. Kerana le tu megu leaders ne missing tahu guys ya, le betul hange hi bengal lagi besi kena suide le, zai. Cuma macam itu nanti rebellion ne. Ani go theme gina reigniting the flame of education. Hebel teo ke guzai. Zigo na rangza keleuze thogai dai lauze apole. Ani ramgele roti lang bepe asi Jonathan ne roga bele zigne butule za si berangile. Lucu.
เลยถือปุยแน่ไปสูนหนูไม่ไปสุยแกแต่มีส่วนไหนเป็นสุยเลยอะไรด้านักเลยถืออยู่ปุยจะนักกีฬาที่มาเลยด้าจะกินอะไรเลยเป็นไงด้าอัศวินที่มาเลยด้าอีจะไปนิ่งกินอะไรปุยเลยเป็นไงด้านี่สุยด้าเลยที่ดีเป็นไง